Yemau akwaba emfa umra channel so channel ni dia ni Golden TV GH and any first time oba so subscribe like na share emfa mai na ye monitor mfa nsem no enso mo dia ma yenko piem wo Legon cities aso ye nyina yenim se enche bia na arehosem eto mo wo bra omo first team keeper edai a wantimi sorry na enisima ene ye hu se omo second keeper eye William Ansu amanfo ahya say publishing the picture ene da so no ha and the omudi to social media rough say boy no yare serious no ontumi nkasa o yare ne hu dodo ne ye oni ahoɔden na team no omo say unconfirmed news kire say team no omo ayi omo ani ama boy ne kra we na Legon cities aba bontin tisia ese nia omo kan nyina ne say hu say picture bi enam social media kasa about omo goalkeeper your friend William Ansu say boy no o yare serious. A man for so discuss on other media platform omo ka ho asem say omo sre obi anya hwe yie e wo boy ne health issue na omo ka ho asem no na omo de intutue tutu akwan mu na emretia wa bi mu no omo ankasa ba bontin no mo be ka boy no ni health issue di akere wiase nyina na say omo maye ne de obi anya ahwe yie na omo try say communication division to all media houses into Golden TV GH CCI mwaya yedi Abraham from Legon City so ma share about omo goalkeeper omo second keeper na nyanya wewu no enye first keeper second keeper no eye William Ansu ni omo kan say omo hu say amanfo ninam say omo keeper ni yare no omo yi omo ani ama no na omo reject no omo hu say enampa na nso no omo tutu niama se ne be ya mrepem no omo ankasa de ni health issue ebeba abontin eno nti Golden TV GH e de ni di akire se omo de any communicate eba about boy ni health issues se yampa se nyampa no Golden TV GH yemfa enkame ya hwefo ni ye etiefo